U današnjoj epizodi vraćamo B28 u driftalicu. Nadamo se da je ovo posljednje pakovanje motora za ovu sezonu. Morali smo da ga izvadimo da bi pripremili motorni prostor i ojačali i ofarbali nosače motora. Prethodno smo sklopili dve manje palete, obložili ih aluminijumskim limom i stavili točkiće da bi nam olakšalo transport agregata po garaži. Također će nam poslužiti za transport felnih guma. Sad, pošto nam je kačenje za dizalicu fiksno, morat ćemo da podignemo motor pa da primaknemo auto ispod njega. Podići ćemo samo malo iznad nivoa letve pa polako guramo auto napred. I sad kad smo našli poziciju u motornom prostoru, polako ga spustamo na mesto. Sljedeća stavka je da ušafimo nosače motora za blok. Pošto smo prešli na fiksne nosače, odlučili smo se da ih fiksiramo na blok na 13 mjesta sa izduvne strane i na 11 mjesta sa usisne. Za razliku od fabričkih koji su se držali samo na po 4 šafe. Fabrički motor nema dovoljno snage da odvali nosače iz motora, ali razmišljamo u budućnosti da ga malo pojačamo, pa kad smo već tu da iz prve odradimo posao kako treba. M8 šafove sa OK glavom smo izmenili imbusima, čisto radi estetike, ali su ostali isto kvaliteta i dužine. Naravno, ojačali smo mjesto i za kačenje na prednji most, tako da pored fabričkog kačenja i kugla viljuške će da drži motor mirnim. Isti postupak smo ponovili sa druge strane za drugi nosač. I nosač menjača također fiksan. Ovdje možete da vidite kako to otprilike izgleda. Što bi rekli, nosači su legli kao dupe na nož. Motor je sad krutom vezom fiksiran za karoseriju, tako da će vjerojatno cijela karoserija da se trese od vibracija, ali dobro, u pitanju je trkački auto. I u kabini smo odradili dobar deo posla. Montirane su bočice za ulje, montirani su prekidači, montirano je sjedište sa pojasevima, volan. Hidroručno još nije povezana, ali to je sljedeće na redu, tako da počinje da dobija oblik. Sljedeće što treba da uradimo je šaltarica za menjač. Nju ćemo morati da skratimo jer smo pomerili motor unazad. I također jedan deo kardana će morati da se skrati. I evo, skinuli smo sve kotače, ovako ćemo lakše da radimo malo. Još nismo stigli da nabavimo neke pismene klocne, pa se auto i dalje drži na behatom kockama, ali poprilično sigurno stoji na njima. Nalazimo na sljedeću misiju, to je ugradnja šaltarice. Ova kraća ručica je sa E36 sa Getrag menjača, ova duža je sa 39 ZF menjača. Pošto smo zadržali ZF menjač, morat ćemo da koristimo ovu šaltaricu, samo ćemo morati poprilično da je skratimo. Sad otprilike možemo da imamo orijentaciju koliko je ručka šaltarice u stvari duža nego što treba da bude. Znači, centar ove ose u stvari treba da prođe kroz onaj otvor ove. Ovako ćemo malo da zagrebemo lim i otprilike ćemo da premerimo koliko treba da se skrati. Znači, dobili smo ovu liniju. Treba da izmerimo samo od linije do centra ose ovog otvora. Sad ne mogu lepo da izmerim ovako sa kamerom u ruci, ali otprilike nekih 210 mm. Za toliko treba da skratimo polugice. Evo, kad ne bi kratili ručicu menjača, ona bi došla otprilike negdje u ovoj ravni, što je poprilično mnogo. Nazad gledajući na položaj sjedenja i na položaj ruke dok se drže na volanu. Što
što bi kasnije pravilo vjerojatno problema i sa hidroručnom, tako da ipak ćemo da skratimo. Instrumentabla je ostala od D39, ali je morala da bude ovako zabačena unutra, jer praktično ne može da stane u tablu od D36. I to bi bilo to za ovu epizodu. Budite nam pozdravljeni.